Ka Joint Action Committee Against Drug, bagentup kisang bahalang kisang sama senong, bat kinoy alam senong, hakan reuterik urisau arajar arpuwe, harengkat ki officer bagentup ke Deputy Commissioner jong ke distrik, bat ki bor pulit, kilapan long ke jing yamir jemut, kuno banle nang nesyakmat, manrat lingkong ki kamsniu, ki bajujia na kawi kasngi syakwi pat, hapo ke distrik. Hakan ke jing alang keladon ke jing kren ke basani bha, harengkat ke jing ay jemut ke bamar keliang. Hadin ke jing alang balengkot, usamla Francis Karlengdo Presiden kasang sama senong nonglang, habakren hakilat petai kubor ulapan pau ke jing sengungu, bana kaliang ke Deputy Commissioner kalau ungu betkular, ban simkia halor kene ke benta, bakum ke GSC kalawanra, banyak keren halor kamat jong ke jing jelai ki kamsniu, hakadong kathain. Haka wipat ke benta ulapan pauru ke jing senguhun, haka bayday berkikam drog, bana kaliang kisang bahalang berkisam samla senong, kilong bakine kisngi shibun kisamla, kilangop hau neu jing di ubas neu, da kabakadauru babun ki jing mi ki jing syasyo, jing syalute, daitang nakadau jong udrok. Kumta ke GSC Against Drug, bagentup iki board district na duku office jong ke Deputy Commissioner, baru ketanat pulit, bakin penkloy ya kene, bar WhatsApp hadu bana poi uput jong ke jing syashim ke jing imbreu, rekat ba kapor kadang biang, daiman penklay mentau ya kilat kelenti, kumno banyadai ki kisamla kibangop hau neu jing di ubas neu. Ni mentaba ni mutua tangu erngut pomporji mantap dia daki pau ngut ajan sepangut kiba pun kami drugs ke banyada nak ni kena school banyada nak ni kena kibarang sukisan ni samla barang sukisan ni don kam ban kepat ru ya madam bisi bagi nang lek kloi halor kenika ban khot ya kini rang basnong ban pasti kini rang basnong yung senong boker kenika area apo kini kadang katan korojuni ba nilak kamploi wud kini kana makan nilak bantek lakam hakpor babiang yon drok ba nakene jungi kumki nang senong jong kini kadang katan makorojuni nila smuki apala kini jingjele kini kamsniu nak drok bat kuwi de apo kini ka area makorojuni ke nakaliang jungka SU mana kini buat keseng balang berper ke lakot ban penung ke komiti te hadim beri lak penung komiti ngilak tahu ya kowe ka Joint Action Committee Against Drug kumnu bantek lakam ya kini kijing snew ya kini kijing jelai jukni drugs bat kijing syalute kijing hanya po kadang katanjungi po makorojungi te andang la ya bu kita kasing andang la ya tahu ketu ngabu ba mata kasing ni wana kedu lengkap di madam DC di napo police department napo social welfare berkumta titer pada dia pedi menta na kai ka result ke bambi bang hakmat ke keren jungi di DC kalong ba nakaliang jungi madam DC oh ajing syang nambut pan keren da kuai ka benta tambalong klub kampoi kata ka benta bang muda keren tamba long isu sukuman aku kaliang ba ila kular ba nakaliang jong ka district administration nakaliang jong madam DC ila ong ba ngin sa simke kani ba ngin sa khot ngin sa pha eksti haman la kisnong haman la kimentri snong ki sekretari snong ki sang sama snong bar kiwi bang inform ya kani ka committee against drug hang po makuro jingi te tang kumta hi nakaliang jonga ngamut man ai nga ay kenika to hawat jingsha nakaliang jungi ru ngim parsuhun bahaya kita ka rai jongka napo ke district commission yul si ka rai menni kong ba ta apo stio kan pende kita tambalong nga ngko nakaliang jungi kum kajak hawat ngidon lang ni ki isu ngidon lang ki nga represent yala di napo kasang sama snong no kasnong nong lang mat kidon kiwi para sama laru ni hadin ki napo kisno boker jungi te ngim suhun ya kai ke ba ngim pada suhun bah hadu kata-kata mendai bang ngim suhun ngihun tambalong kamparlong fully hadu kata-kata te ngi kerpat nakaliang jungi ya ke disi ba kan su bah ban kam kloi bar kam state ya kan nomor li ba kumba kalung mata kajuma ke bakrau ka up ya kene kadong kathan makura jungi nakni ki nung drugs ani kini pun kam drugs ta hawat ngi ba kajing jelai palat ni drugs ke kelapal kijing mi kini bisa syok bisa pen mesau brio hane po makorojing kede lembok ni drugs
ni hot aku kaliang mutong bang dang don boki ba 4 don kan ke jingjap susi kumang ya kan menya tu po ba parde la shala sisni ba mi ni susi manupat pun kit ya halal kan ke jingjia la tadi ba sa penyak la tadi ba si tang na la da ba sa sim na ke jingjung breu tang na kadau jong usi tang na kadau jong uni drop ba si sendi uni drop sa sim ke sim breu kemesim korot bro kemesim bro pa rajin sa sim kemesim bro tengah kerparu aku kaliang ya ki sinong befer ya ki nukit kam sinong befer ya ki sama sinong kementri sinong kisketri sinong pada bar kot ki nong sinong dikena makrot bang ini terilang ini yat lang ya tengkat banyak terilang berkali ke distrik administration kumba ilakular di madam disi meni bang ensa simkia nak yang dikiru tingnya ngakapart ya ki nong berko jung kadang katan makrojini bang ne terilang halor kani ban telakam bat ban penduk cacu ni drok sane po makrojini ableh bangi lagi ban ya kenduk di bor distrik madam disi di besar hak bangi ni kren hak bayade bat ka jelai jam kam sniu lumba kam drok po jung kan kadang katan jami ni sokmen ko ga banta namar bana kalian di DC ila ong ban state ko ban pa si kisnong batin don nak ka jong ka committee against drug kamana di jong kisnong hari ke ka bangi saudi hau pat kalong ba na kalian ka sokar bangi kan ka ba de bat ka rehab nak bat kini ki balangop kong jingdi ba kamdon AA ke jingirap na kalian ka sokar di saudi hau kata namar ba kibun kilongin kibaduk kibamat kibe kenduk kikun joki kidik drop kimha ban le ai namar bakki kimdon kabor kapsa ban pha shihap keberi bekane na kalian jungi ni se ban ong bakal sarkar di sya kala di masim kia kan ke bantah kan ke bantah namar syubuk mentah kumbala ong menen rahmat ba wada itu nong di drop semua lute ubreu uyap utu beri menu pun bakli lane kajia kajing mi pajak ban syoi utu nong lute uyap utu menu pun bakli di nakalian kapus department ru kahaban simpiai kan ke bentah namar ba kenang bakan wanra ke kajing songsuk songsan nama tibri mentah kan ke dong tang ke jongi ki babun kila ut ba kila seir ban ya sini syatai pertama porjanmit masih lak bun kini kinong lute kinong tu bakin pater kena kalian jengi kumka joint action committee ke bangila ya keren bangi kentu ya ke bor distrik pada polis department roh kaju pakpor pakat simkia bahaya kan ke bentar tam ban yelek ban kentu ka sarkar bahkan le ka bayade ban yarap nak ke bentar kini kinong di drops kena mungkin yo ban le cari rehabilitation center di bakwa ban kelak ke bambu tang tah ila yo sementara ki ngidang kene ka meeting pati Joint Action Committee jong ki sing bhalang jong kene ka snong mo perwat pat kila ai kila odru seni kila ong ba kibun ki kena mentar ki mbi kan ki drugs dan ki bediru ki nila yakut mentar pat ki members ba kat kum ka Meghalaya drugs policy gidi ban form ni committee at the district level, block level and the village level. Tingila ya simkararu ba min sapha yaki kishnong ba prepare ba inform ni village committee tambang nila ban kam ya trei kamjan bat ban perkat mo kumno ya tackle ya kaneka drugs problem kebetulan lipo district